Hello, welcome back to my channel Umar Local. Te perlog sa chisen biang ai ko blay ya pi kiba kerchana kapor bat kiba sing tenar ban pe ya ki video junga kiba nga pen mi ha kane ka channel. Te perlog sa chisen ngan ai update ha ka bai dai bat kane ka jing ruai wat pin apsa. Te perlog ya kane ka jing ruai menta kila confirm kila ai kata ka jing tip officially mo ka officially date bakin release ya kane ka jing ruai kata ka dai ha khat nyau tarik menta upnai. Te kini kinong ruai kila excited ban pintip capi ki fan ki baju kerchanya ki aku popor bat kumjo ro ngala excited ban skap ya kini ruai ngatharai api ro kila excited ban yo skap ya kini ruai te ya kini ruai kila de pintip ba kin sapin mi habaro ki platform na do ka Spotify nanta ka Instagram kumjo ro ha ka YouTube platform kin sapin mi habaro to ya skap ya kini keren jong kini ki norway. Tell me why you weren't there for me. Haki po bang just slow to leave. Pija na nga kasan piwanta nga kipo tapi snow don't come. Dapi mon yang api leklen ya jing api kang kerdem. Kijing ya isha jong aki shu. Hey guys, ni squad patip shapi bangi supply jaga jerai wat penap ha kanyo trik mentau benai habaro ki streaming platforms but Balada kau mening kau menyosok di jeruai pila prisia lupai ke link baki profile baki story sungi kublai shibon Te kumba kila dep ong ba kat kiba kwa ban jo ngap nakong ya kani jeruai salaj presave ya ka link kibala ke debu ha ka profile jongki ha Instagram la ne ha ki story jongki ha ka Instagram ma blog ta saya check temen ta yang ini pe ya ka update chapang I favorite singer jonga ba jongpi baro ita idai I Krau Umdor te ya kani ka update kebangan sa ai sepang iba Krau Umdor kadai kerpang na benda ki fans ki badai na ka thanya rilom tanya kam tam ya ki thany ki badai na juwai bad nar rilom jain tahi baro kawai kiba jusnya tenar ban ngap ya kecing ruai jong Krau Umdor bad kiba kersan ya I te iba Krau Umdor insa late performance ha ka tarik November hak te ha mi mentedu keba ansadon ka fit haka sitarik te kitu kibadai na kane kathai snyo bahasa lej haka tagamet bat sa I mensem bat saya pensong sit ya iba Krau Umdor kumba pi lej I mensem habaro kita ki fit kiba lej iba Krau Umdor te kumjuru haka ne fit bat pep te saya lej bat sa I mensem ya iba Krau Umdor pulang nata pada ya kane kajing ruai keba ngala apsa na do mchua ka pada kajing ruai jong iba Krau Umdor kata kadai ka ki messages pat ki dor jong pi te yakin yakni kajing ruai ro empat release te saya ama blog namar ba yakni kajing ruai iba Krau Umdor ila de pentip ba ansar release sun te kalong ro kajing ruai ke bahasa tenat te yang ni snap yakni ke reel ke bala upload dai iba Krau Umdor what love him block number jangan him lock shoot ku ngamti pida Tiya menta perlok ini ngap ya kane ka update ha ka bai dai bat iwan job hoi perlok iwan job ila pen mi ya kane ka trailer ha ka bai dai bar kane ka jing ruai khalis ka ba pai ba la ne ki van jong iwan job kila khimilen ti ba ya kane ka jing ruai na mar ba ya kane ka jing ruai kila de pen mi ya ki snippet la ne ki short video la ne ki reels ha ka bai dai bar kane ka jing ruai te kane ka jing ruai ka bes pha mo maro pilai sno ya kane ka jing ruai te ngatrai pala pila excited bahaban ngap ya kane kejeruai but answer mi ya ka music video jong kane kejeruai ha khat pra tarik jong ne ubnai te saya up ya kane kejeruai bar sa kerchan bar sa like share ya kane ke video jong even job ma pelok te tang ta pelok yang ini ngap ya kane ke trailer jong kane kejeruai khalis karep karyang te I unga umbashir kai ka instant date nuji em kuma pite man bang bilang I miss you
Te perlu mentangin saya pe hakabay day bad frenzy balay kata ka interview kamlong balay ba kut Freeman impen mi ya kata ka interview jong i hakabay day bar ka interview ya i frenzy ha ka YouTube channel ha long balay namar ila dep ong ba hadin RTO insa shoot ya kata ka interview jong i ya i frenzy Henry balay kam orlong naka eka down mo te tawang ya skam ya kani ka jingkren jong i ba kur Freeman ha ka to live video jong Last i time ngelayo ay kavo yung frenzy. Di frenzy ngelayo bande, I mean ngelayo banyak keren. Kaya doon ngetaru ngiladap ya teks ngiladap ya penbej Henry. Ya katarik babiang nempat yo ado mentah. Dengan try next week ngelayo ban shoot dengan try nyimpen mi hadin kumba artayo ye kajulong utan marka kidan kibang ngiladap shoot lupa kamukan mi kwe din kawe. The frenzy is in the pipeline in padap shoot in shoot mentatayo most probably. Ya, hadin kata kan sabi mo. te perlu ka bas nyusi kalong kane ba hado mentah ya kani ka interview ro kam la ban urlong te naka e ka daro ngimte ba yo le se ba i frenzy ibon kam ne hane tay ne yo le se na kaliang jong iba kur Freeman i dan bon kam ne ngimte ya kata te ngimte saya update hado banda urlong kani ka interview mo kam tam ki ba de ki fan jong i frenzy ki ba kmilinti ya kane te saya ai update mo te toyangin ya pe ya kane ka we ka jirwai ka ba nga kwa ba u frenzy un pinmi ya kane ka full song jong kane ka jirwai ka ba u frenzy ulah de pinmi ya kane ka reel ha ka Instagram jong i te ka best ba kane ka jirwai but lada ila ban pinmi ya ka full song lane ka official song lane ka rangkat bat ka music video jong kani ka jirwai kalong ka ba snyo tenat bahado kata kata lada ila ban pen orlong ya kani yo le se na pedeng jong pi ki fan sro pi kwa hi ban yo snyo le ne ban bi kwa hi ba frenzy pen mi ya kani ka full song jong kani ka jirwai tiya mentang ni ngap ya kani ka jirwai ka bang kwa i frenzy ba in pen mi ya ka full song Ya lagi jong la jong Berki jong awat persamaan compare Namar gidak jengong Jong pida kumui ba jong agi apera Bangaya tu kana Wadong ka jing im ka masya ka jong piyo Oit ka longi kum jo Habling jong kalat kaya pait ka lenti Ya lagi jong la jong Berki jong awat persamaan compare Namar gidak jengong Jong pida kumui ba jong agi apera Bangaya tu kana Wadong ka jing im ka masya ka jong piyo Oit ka longi kum jo Habling jong kalat kaya pait ka lenti What you been made, jem lu kitiet Kata jing steng bangam la syuban bat haka yang kababha Sem kababetnya marjong ajat ya kata ngam sukenat Ukipau mon yang kita wabun Lese kekmina lese ne kikun Marben yang ala danga pun ram kum ngayu Kun desi syangam lerkan Balik kum mina lasya Ngam di ukun bala jaba piwat Ngayan nyala dikat bala Om bala liin ringan syang man yoka cuba Sengap Nga ai pikin tat Syakan nafku berbayat Pipa syang berterang dengan fak Nama kami stabilis neki buat te perlu ka kiba kwa ya kani ka jirwai saya komen ha comment section ma perlu nang ba frenzy itin mi ya kani ka jirwai ma perlu te tang ta perlu ngini sampai ha ka we ka video kublai sibon saya like ya kani video but share kani video but sa hype ya kani video tang ta kublai sibon ya pi bro Thank you.